Joao Pedro, Josh Ashapong, Cole Palmer, Moises Caicedo na William Estevao. Kini cya Pedro aragifite ariko Caicedo ni gishetani muri iyi minsi bro. Nabonye imibare yo kuri Fulham. Watinyemo? Mane natinyemo afite imibare nahoze mbona ari na karekore ya base. Ariko urareba bro neno ni ibintu bigenda bikurikirana umunsi ku wundi. Kabana ko nawe Evan. Ariko ntekereza ko ari cya Joao Pedro. None se ari gutekereza kabiri sanga ku ruhare rw'ibitego 4 agize muri izi match 3 muri Chelsea atsinda ibitego 2 n'imipira 2 ivamo ibitego. Joao Pedro nta biragoye ko Moises Caicedo byakora byose. Oya ni Pedro. Arimo arakora arimo abakasiza neza. Reka mubwire nabonye. Ariko Joao Pedro izi ntangirira yagize. Umubwira hano hankanze. Yego. Nabonye imyitozo amaze imitsi amukoresha yo kuzamuka hejuru. Reka. Warakabonye reka nze ndaza kukabaha ndaza ko kubereka ndagashyira muri group. Ari kujya mu misozi. Umutipe oya umutoza we afite ukuntu umutoza. We ukaza usanga umutoza akagusunikisha intoki ari kujya hejuru. Akagusunikisha intoki ujya hejuru. Bivuga ngo ni imyitozo yo bari muri gym bo bagiye gusoza. Wabona aramufata iminota 10. Abandi bagiye ubwo basohotse abagiye gukaraba amusaba iminota 10. Burara bimutoza kugira detente ku rwego rutabaho. Amaze kubitsindiramo ibitego by'umutwe bibiri byiza. Chelsea niyo kipe imaze gutsinda corner nyinshi muri season. Corner enye afitemo 2 bye. Joao Pedro. West Ham ndakibuka. Nicyo kuri Fulham. Nakuri cyo kuri Fulham nicyo kuri Fulham mutoza. So Joao Pedro ni umukinnyi mwiza muri Chelsea kuva yayigeramo. Kuko muri match 5 za competition amaze gukina. Uhereye kuri Fluminense match yakiniye bwa mbere amaze kugira uruhare rw'ibitego 7. Atsinda ibitego 5 atanga assist 2. Se baragarukira. Muri shampiyona gusa nkuko twabigarukagaho ni ibitego 2 na assist 2 rw'ibitego 4 muri match 3. So Joao Pedro uyu musore biragaragara ko Chelsea attack yaba arimo arayitransforma ko ishobora no kuzagibaho ko Palma yavunitse ko Palma izi match ebyiri ntazo akinnye izi match ebyiri ziheruka ntazo akinnye. Joao Pedro yararimo yigaragaza arari mu byukuri mu nguni zose. Ramirez muri Antwerp yitwaye gute ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati ibi navuze yaranabikoze reka twitega ko yaba umukinnyi mwiza imbere ya Onana na Bayern. Birashoboka cyangwa ni muntu ki mu rusange kuri karite ziwe? Urakoze cyane uyu no musore nawe ubwe yagiye yivuga vuga cyane ku bigendanye n'uwo ari we cyangwa se n'icyo yazanira ikipe ya Manchester United uyu mugabo Sen cyangwa se umwana Sen Lammens. No muzamu y'imyaka 23 Jason Wilcox ndetse director of football yakurikiranye ndetse uyu musore bagenda bareba icyo yazafasha Manchester United byahazaza. Urebye naho hano batinda abantu bibuka formule cyangwa se uburyo Manchester yazanyemo witwa David Eya. Hari nabo nabonye mu gihugu cy'Ubwongereza batangiye gusa nko babibona muri ubwo buryo. Uyu musore cyangwa se uyu muzamu uyu no muzamu kiri muto yes. Manchester United icyo wenda ni na kimwe mu byo barebye kuko turaza wenda kujya ku kindi kibazo ntari buhite nataka kanyamba paratuyobora mu kukitujyana wenda kumenya niwe ari we waru kwiriye kuba ari hano. Uyu musore afite karite yo gukinisha amaguru cyangwa se ni mwiza ku kirenge. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane wenda Manchester United yarebaho kuri Altay Bayindiri. Reka mfate wenda kuronana mushyire ku ruhande wenda tureba Altay Bayindiri uri gukina muri iyi minsi cyangwa se aka kanya uri kwitaba mu gihe babona ari we uhagaze neza byibuze by'amaburaburizo. Uyu no musore wiyizera cyane kugukinisha ikirenge. Uyu no musore Sen Lammens wiyizera cyane mu gukupa amatrajectoire kuri imipira yo mu kirere. Imwe muri defi ikomeye cyane witwa Altay Bayindiri ndetse yasangiye na Onana.
oze kare mbona basubira mu makosa akomeye cyane y'uwitwa Onana yagiye akora bimwe mu bitego bimushyira mu bibazo cyangwa se bimushyira habi cyane binagaruka n'ubundi cyane biza kuri iyo mipira y'imiterekano. Uyu musore wakinnye imikino 32 muri Jubilee League sezishize, imikino 30, reka ndebe nari nabyegeje hafi aha ngaha kugira ngo tuze kugendana neza, nizere ko itaza ya. Uyu musore mu ikipe ya Royal Antwerp muri Jubilee League umwaka ushize yagaragaye imikino 30 ni shampiyona, akora clean sheet 7, yinjijwe ibitego 32 muri Jubilee League. Uyu musore w'imyaka 23 ni umusore utaratangira kuba umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ababiligi Diable Rouge. Sibye abatoya ntago ekipe nkurira mugirira icyizere, birumvikana bati Bokruto baracyari hafi aho, arabazamu benshi cyane Ababiligi bafite hanze bari kwitwara neza cyane. Ariko iyo urebye izo karite umuzamu avuga ati mu kirere ari fort, ashobora kugira iyo karite yo gukinisha amaguru. Ikindi nabonye bavuga yuko communication yiri hejuru, ari na kimwe mu bintu Ababiligi mukundira cyane. Ubona izo karite Manchester United uyu munsi yazubakiraho nk'umuzamu wenda batekereza ko yazaba mwiza ahazaza, ariko nawe ntagiye amaze akina kuri level iri hejuru muri ekipe ikina Jubilee League, kuko Senne Lammens uyu umubirigi w'imyaka 23, reka wenda turebe ku mikorerwe ye. Uyu no musore yakuriye mu ikipe ya Bamblug, ni ekipe y'abatoya hariya mu gihugu cy'Ububirigi, twabyita nka centre de formation. Inagira ekipe mu cyiciro cyakwitwa icya gatatu mu gihugu cy'Ububirigi, cyane cyane ubwo ni shampiyona yo nabonye bakunda gukina nk'iy'abato. Aza kunyura muri Dende, ikipe irazwi ngira ngo abantu barayizi hariya mu gihugu cy'Ububirigi, ni ekipe ya junior yabo yayinyuzemo. Aza kwerekeza mu ikipe ya Club Brugge y'abatoya, ari nayo yaje kumugirira icyizere iramuzamura 2020 2023 yakundaga gukina mu bato, ariko kenshi akitabazwa mu bakuru nk'abo abakinnyi bato baza kuri bench. Nyuma aza kujya mu ikipe y'abato ya Royal Antwerp, ari naho yanyuze imyaka 2, ariko bamutegura kumuzana muri ekipe ya mbere. Yaramaze imyaka 2 akinira ikipe ya Royal Antwerp mu ikipe yo mu Bubiligi muri Jubilee League, urumva yikinnye imyaka 2. Uyu musore wakiniye Ababiligi bato yaba U15 yaba U16 U17 U18 ndetse na U21, yagiye ayikinira cyane ngira ngo 2024 tariki ni mu kwezi kwa 11 nibwo ubundi yashyize akadomo ku gukinira ikipe y'Ababiligi y'abato yabo. Ni umuzamu utaratangira guhamagarwa muri ekipe nkuru ngo agirirwe icyizere, ariko urumva ko yanyuze mu bato bose n'ubundi ni hari kwerekeza. Gusa icyo nge mbona nibyo ari karita afite, ariko ntaragira navuga ngo ubu nararibonye, ntabwo nawe araba wa muntu wakwitwara wakwigenza ku buryo uvuga ngo aka kanya uyu musore yagize igihe cyo kwitwara, nawe akeneye noneho gutwara pressure ya Manchester United ku bitugu bye. Uyu munsi ni umukinnyi utaragira niyo pressure nationale kugira ngo imutinyure, kuko uyu munsi buriya kuba ari muri Antwerp byibuze uri muri ekipe y'igihugu facing abo bakinnyi bagiye batandukanye ba ekipe nationale, abo ba grand joueur igira amahirwe yo guhura nabo, kuba facing mu maso, kumva ibiganiro byabo batara mu mupira, nabyo byakabaye bimufasha. Ari na wano ngewe nagizemo impungenge kwiza rye aka kanya na situation yajemo kuri Manchester United, aka kanya kucyakenera ku muzamu ikeneye, kuri pressure uwo muzamu agomba kuziraho no kumenya uko ayihandoringa, kuri Onana ugiyari na Taibandir the same nawe akaba binjiranyemo. Uyu muzamu nawe ari uburyo nawe yemeye ko akiri umwiga. Nakunze interview ye cyane, kuba yabashije no gusurinya cyane kugaruka ngo ndacyari umwiga cyangwa hari byinshi nkeneye kwiga. Murabyibuka amakosa y'uwitwa David Eya azanwa muri Manchester United.
David yabura yagize igihe cyo gukora amakosa ariko akora amakosa mu gihe Manchester United yari kiri muri prime time. Avuga ngo wakora amakosa deja nta n'umuntu hari ugusunika ngo agushyire kuri icyo gitutu. Ferguson nk'umutoza munini Manchester United avuga bagatuza bakubama bagategereza disikuru ye kwirangira, yari bumutware amakosa yakagira uko yasigiriza kanarebamo icyizere abafana kumutegereza David Eya. Ariko turavuga Manchester United yari muri prime time, yego iri mu bihe bye byayo byiza. Ferguson yakubwiraga ati ndamufite ariko mutwaza igikombe cya shampiyona kandi abikore. Ariko uyu munsi ni Manchester United ikishakisha kumenya ihagarara, ikishakisha kumenya ikishaka, ikishakisha kumenya gukora rezilita Zaivana muri saison mbi yagize umwaka ushize. Kuko reka mbabwira ikintu gikomeye, buriya Itali Bayindir ajya kuza muri Manchester United parikuru yari nziza cyane byikubye ya Sen Ramens. Kuko gihe yari umuzamu w'ikipe y'igihugu y'Abanyaturukiya, yari umuzamu wa Fenerbahce umaze no gufata igihe kitari gito. Ndabyibuka Abanyaturukiya baje no kubigira bigtiri mu binyamakuru byabo, arama ekipa biratwiciye abakinnyi murabyibuka muri saison ishize. Manchester United twiciye Bayindir ndetse Arda Güler, Real Madrid Ancelotti aramwiciye Kariya. Basa nkaho bibutsa abantu ko ari abakinnyi babo bari ahantu batabona umwanya kandi bawukwiriye. Ariko Arda Bayindir yaraje mu izamu bigendanye n'iyo Manchester United iri kuri pressure, nawe agomba kujya kuri iyo pressure. Izamu araribura bibazo murabyibuka. Kandi uyu munsi Onana bari gukora amakosa, yakoze amakosa kuri League Cup atuma umutoza enda nazinukwa. Ariko murabyibuka ko ari igihe Onana yavanwaga Arda Bayindir yazo ugasanga ari no hasi ya Onana. Yego ari naho tubabona bavugaga bati n'ubundi Abanyaturukiya ntago yari uwo kuririra nubwo bamuririra. Uyu munsi rero ku mwana uzanywe nubwo bunararibonye abandi bo bagerageje no kubona handi mbere yuko baza muri Manchester United wadafite iyo mentality y'ibikombe atagira. Kuko uyu munsi aje muri Royal Antwerp, mu gihe cye muri Royal Antwerp ntabwo ari Royal Antwerp yatwaraga ibikombe. Ni Royal Antwerp imaze iminsi mu muderi. Muribuka ajyayo uyu mutipe Makovamar ava mu bibazo bye mu bibazo bye muri Ajax Amsterdam. Ndabyibuka nibwo Royal Antwerp yamutekereje imuzana nk'umuntu ushaka kububakira projet y'abato mu buryo bwo kubaka akademi ikomeye, ndetse akayivugurura ko bavuga ko bigeze kuyigira akademi yabo ikaba yagiye produce abakinnyi bajya no muri equipe ya mbere. Kenshi banatindaga kuvuga ngo reka tubakurenda mu ma akademi muri ayo equipe za Club Brugge za Anderlecht, bajye muri za Genk, bajye muri za Gent, za Union Saint-Gilloise, bagakura abakinnyi bakiri bato bari kurangiza amasezerano. Basa nkaho bataryohewe na projet z'ayo ma equipe, bakazana abakinnyi batoya ariko bagiye begereje igihe cyo gutangira gukina kuri level yo hejuru. Wa mwana uvuga ngo ari gusoka muri junior akeneye umwaka umwe cyangwa ibiri akahita yinjira muri equipe ya mbere. Nimureba neza abakinnyi biganje mu equipe ya Royal Antwerp yanagaragayemo Sen Ramens nubwo buryo bakozwe. Naye nubwo buryo yavangwe muri ayo ma equipe twavuze Zedende ya Club Brugge, nubwo buryo bajya bamukurikirana Makovamar. Uburyo rero nawe yari umuzamu gikorwa, yari umuzamu ukiga. Byari bube byiza nge ku giti cyanjye kuvuga ngo ese asanze umutitireri, asanze umustata, ariko wazamusigira umwanya anamwigiyeho. Aho nge niho haza akabazo ramba. Icyo bita pass progressive, za pass urekura wenda zijya imbere ku defenseur cyangwa se ku mukasiro imbere yawe, nayo koze pass nyinshi zijya imbere y'abakinnyi bari imbere ye ari munsi y'imyaka 23. Sen Ramens mu gihe witwa Donnarumma ari bwambare 25 mu mugongo muri Man City, we arambara nimero 31 muri Manchester United. Adelal muri match muri weekend Aston Villa yakinaga randarya barya 3-0 Paras. Urakoze cyane. Ntabwo yari muri 18 ba Emery Unai witwa Emiliano Martinez kubera transfer yamwerekezaga Old Trafford. Yego. Ndetse no ku munsi w'ejo byari bigishoboka ko yagurwa muri United. Kuki ababishinzwe muri United bahisemo kureka Donnarumma bakinjira kuri Sen Ramens kunaka mbere? Ese ku rundi ruhande
aje nk'umukinnyi ubanzamo ku buryo aje gukemura ibibazo bimaze imyaka irenga 3 mu izamu rya Manchester United. Yego. Ikipe ya Royal Antwerp iri kutwaka miliyoni 21 z'amayero. Nuzishyira mu paundi ziraba nka 17. Ziraba muri 17 aho ngaho. Cyane. Ku muntu w'imyaka 23 ari buhabwe amasezerano meza y'imyaka 5. Baravuga ati rero baratekereza ba Willy Cox ba Ruben Amorim baratekereza barakadira bavuga ati ni iki kintu twakora kugira ngo nibura dusoze sezo dufite umuzamu. Birangira banzuye ko bagomba gushyira Senera Menz, ariko ataruka ari we bifuzaga mbere na mbere, atari we choice ya mbere, atari we first choice kuko impungenge Nepo agarutseho nabo barazigira. Avuye muri shampiyona ya 8 ikomeye, muri shampiyona 10 zikomeye i Burayi. Ntago ari level ya Emiliano Martinez ufite igikombe cy'isi, ufite Copa America ebyiri umunyezamu amaze kwereka isi kari mwiza, abihembewe ngira nk'inshuro zirenga ebyiri ku munyezamu w'umwaka ku isi nzima, atwara ya Shin Trophy. Baravuga ati rero Senera Menz urwego na karite uretse kudutungura ntagaje hano ari muri bihe byiza nk'ibyo twaguzemo Andre Onana za hano. Onana yari mwiza muri Inter, yarageze kuri finale ya Champions League aratsindwa, yari yatwaye Serie A hamwe na Inter, yaje ari umunyezamu ukomeye avuye muri Ajax. Ya Copa Italy cyaburaga ni Ligue ngo batware treble, yaravuye muri shampiyona ya gatatu ikomeye ku isi inyuma ya Premier League na La Liga. So baravuga ati rero reka tujye kuri Senera Menz, n'umwana w'imyaka 23 ari kugaragaza kazoza, tumwizereremo turebe se niki yazadufasha. Ariko nabo bari babizi yuko Emiliano Martinez yari kuba upgrade, cyo bita upgrade, uzarabanza mu kibuga, wa muntu wituzamura groupe, wituzamura atmosphere ku bafana, wituzamura n'urwego rwa defense. Ko Emiliano Martinez uretse kuba rimwe na rimwe nyine ashobora kugira gutya ukabona costume, ariko mu busanzwe Emiliano Martinez ni umunyezamu ushobora gufata ikipe akayishyira ku rundi rwego. Ko na Argentine tuvuga ubwe harimo contribution ye irenze cyane kugira ngo Argentine tubona izi saha aba ari ya mbere ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA imyaka bimaze kurenga 2. Harimo contribution ye ko n'umunyezamu wayo wa mbere, kandi tubona effort ye akora, tubona uburyo atabara Argentine mu bihe bikomeye cyane. Turetse n'ibyo na Aston Villa yigaruye muri Champions League, nubwo umwaka ushize batabonye itike, bakabona itike ya Conference League, ariko yari yigaruye muri Champions League. So yari umunyezamu mwiza, nawe yifuzaga yuko yajya muri ekipe ikomeye mu masaziro ye, kuko Arsenal ntabwo yigeze agaragaza urwego rwe neza nk'uko yakabyifuje, nubwo yabahesheje FA Cup na Community Shield, ariko yumvaga nawe ari cyo gihe cye. Kuko n'impamvu Aston Villa yari yabirakariyemo igatangira kumushyira hanze, yari yababwiye ati nyamuneka United ni ikomanga, mundeke ngende nanjye njye muri ekipe ikomeye ngira ibyo ngaragaza. Aston Villa yambwiye ati twebwe turaca amafaranga, United ni yatanga turakure kugende. Ariko nyine amafaranga, umushahara nawe ubwe yasabaga 200,000 buri cyumweru, United birangira yanzuye ko igomba gushyiramo uhendutse Senera Menz. Iyo utangiye kujya ku isoko ugura ibintu rwose ubona ko bitangiye kwangirika ho gatoya cyangwa byamake, ujye umenya ko ari ikibazo. Mbappe ni ikibazo. Akandi kantu wenda ubwo nibajije Adriana bisobanuye neza cyane, aranakoze. Nakize impungenge Artaibainde rugihari, Onana ugihari, abazamu batatu, Onana arijyamo still ndabona Onana buriya Tom Hitton yari yiryamiye ari umuzamu wa gatatu, baje kumukora uno wa kane umusaza, aravuga rabo wa karindwi nareba nabi umusaza aje kumukora. Tom narya amafaranga byo gukina byiborere, Tom narya inota ajya kuri payroll, gusa ibindi byiborere. Gusa Menz baraza kumuhereza umwanya. I doubt ko ari umuzamu wa mbere. Reka nkwereke Mbappe baramuhereza igihe. Nanjye ndacyafite impungenge no kuri kw'Imana. Umva ikigiye kuba. Umutoza Ruben Amorim yakinishije Andre Onana kuri Grimsby, arya 2 mu gice cya mbere, abona birakomeye. Artaibainde muri no mikino 3 ya shampiyona arabimize, nawe nta kinyuranye arimo agaragaza. Arsenal yamwinjije kimwe, Fulham imwinjiza 2, na 2 bya Burnley, na Burnley bya Burnley kubyibuka. Fulham yamuteye kimwe, ni kimwe 2 bya Burnley, afite mu bine amaze kurya. Ni cya Arsenal, uvuga ni cya Arsenal, ni kimwe kuri Fulham na 2 kuri Burnley, kandi harimo amakosa individuel y'umuzamu Artaibainde. So therefore nekereza ko nk'umutoza wundi wamaze gutakariza icyizere abazamu 2 bomba afite, agiye
kugerageza mu mikino iri imbere arebe Senera Menzi yampiki icyo nzi cyo kuri match ikurikira barasura Manchester City ahubwo irabanza gususuramo nka bibiri iki ntagi hano arabanza musuzume arebe Senera Menzi yampiki kinyuranye n'abandi mfite hano ahubwo ndi isuzuma n'iryanga cyo bita isuzuma mu kibuga nabona atari mu cyanga zagerageza match ikurikira Manchester City irakira Manchester United match ikurikira Man U yakira ikipe ya Chelsea mu rugo yego koma kurasa rwatwa umuzamu uri bujyemo kabimira nawe arajya kuri bench nuko bimeze match ikurikira basore Brentford iyo niyo yo kumushyiraho ikurikira bakire Sunderland match ikurikira basure Liverpool mbere yo kwakira Brighton ubwo turaje tubapime bose ari batatu